only about 10k across the water between these two clubs, but out on the water right now, there's only 2 metres. Ko hura haukia ar Harawira, tētehi o ngā tino kano hikitea ki ngā whakataitai Waka Ama āmotu I ia tau. I tēnei tau e whakawhānui te ana, te mahao ana mētara, I toa ia terehi W1 500 mita mō ngā wāhine taipakeke. Kia hau, nui e reo atu tēnei whakatatai, and tēnā pēr he tino nui. Ko taitu wā pēr kia rehi I roto I ngā takiwā. Neke atu I te whāmano rimarau ngā kaihoi e whakataitai ana, ko te tino pātai mehe mea rā nei me nui ake te wāriu pūtea ka whakawhiwhia kia Waka Ama Aotearoa, e ki ana te kaihautu o Waka Ama Aotearoa a Lara Collins, me ka hāke te tautoko I te hākinakina kia whānui ake ai tōna oranga. I think what we do need more support for is so that we can increase capability and capacity at a regional and club level so that more people can enjoy Waka Ama and ultimately make their pathway through to the nationals. Nō reira, he pai ka whāngai pūtea ki ngā karapu katoa, kia piki haere ngā pū ki ngā coaching skills era momo mea mo ngā tīma hau. I te mea, hori kau he tino, kāre te tanga te tino whara I roti tēnei hākinakina. E ai kia Waka Ama Aotearoa. Neke atu ki te kotahi rau ngā kapa Waka Ama, me te kaumano ngā kaimātaki I haere ki ngā whakataitai o te tau. Ko te pātai nui, mēnā ka whakapanoni ngā whakataitai o ngā tau pārongo. Ko ki katoa, te wai tū ngā waka, ko ki katoa, anō hoki. Pai te kiti tērā, hoi anō ka tae te kite mēnā ka whaka ki ake, ka mehe mea ko haurua tia anō hoki, ngā nama e tai mai. He ua ake. I mean, we all got to be pretty tight, you know. Oh, you're over my line, hello. You know, that kind of thing. Waka Ama is certainly not seeing a decline, and we are going to continue to grow and grow and grow, and growth is a good problem to have. So how do we manage growth so that it remains a great experience for everybody that's taking part? Me te whakaaro hoki, kei konei te mahi a te tangata, kei konei te mare a te tangata, me wai atu kā tika ki te minita mo ngā mahi rehia, kia kiti I tēnei hua pai, I tēnei rongo pai, kia tai ātinana mai, ki te kite I tēnei āhuatanga. Ka tai ka moe o nei, e wā te ana āia ki te āta tautoko, a pūtea nei I tēnei kapa. Ka tai atu te minita whakawhanake Māori a Tama Potaka me tana kite I ngā hua nui o te whakataitai nei. Engari ki te taha o ngā pūtea, aware ake. Kia kaua riro ngā take pōraruraru o te wā au e whakaiti, e whakamāranei, engari kia mau hoki ki ngā tikanga tukuna mātua, me te whaiwhai hoki I ngā mahi a taku pāti, te pāti kaurangi. Hei tā Harawira, aha ko te aha, kei te haere tonu te momoha kinakina nei. Aha ko te pai te wairu o tēnei āhuatanga, aroha e whakaro ana hau, tēnā pēr, kia kaue ngaro, kia kaue riro te haumarutanga, I runga I te nuitanga. I te mutunga o te whakataitai e 2026, kāre he kōrero ka te tiro ngā kaiwhakarite ki te āpōpōtanga me pēwhia e whakatipu ai I te hākinakina nei. Mai o hapānapa, ma Aukaha. Ko te reo, te take.